Okay, ni juste dushaka kubona ko chaque matériel yabaye n'ukuri. Ashobora kuba yavunitse yagize fracture cyangwa naho umuntu ariko aragira hemorrhage bariko yakomeretse ariko amaraso menshi ashobora gukoresha mu kwizinga hama Namwe ariko mukomeye amashyi. iyi ni mask n'umukebe w'amavuta hari abantu baba batubise ko aka kaguma kugaye karonse Ibyo biza kuba connected to Biraryoshye kwigisha abigisha. Hagira uwundi aza abazaniriza aho yari ageze. twerekana iyi ni sukardra bateretse ingene bayitsingurura bakuramo aka hama mu kwitsingurura aka kantu kaza inyuma emperme yawe uriko urakura hazayo akamera emperme yawe ukarabisa inyuma ukirabisa ko sukardra utabura ufise tutabuza canke ufise ingufu ukatabura afise ingufu hanze ubundi bimeye materiyeri ibyo ushikira kuri byiza nawe ukora ukanga gusa kitubwira icyo gakora tubwiye yuko umuntu ufite agakomere gatoya bakazengurura kazire kamwe twari twishi urashobora gukora ko hejuru Yes. nubwo gakenewe rero c'est pas grave c'est pas grave kaba kameze uku ukurikirane neza ukuvuga aha hera kugira babitweretse aha indani umenga hari anjone n'ahantu hari sterile hateza kuja gukora mu gikomere ukuvuga aho hakoze uba wonyoye sava rero kugira atweretse nuko urameze uramukuguru nuko kajugarukana nako sava rero uzagushira ku gikomere kameze nk'uko mwabonye gayewe yego no kugira ngo wevite gukora muri aka kantu aka niko kaja Afrika gakomeye oro deja wagakoze ko deja tu infect ikintu deja ki cyangwa sinayaka ko turi fragile turi trop fragile mais okay akandi cyangwa ashobora guhana kora yindi materiel nyene iyo tuwe kwari pamba mu gihe umuntu ari kwansenya wagize ko hagazira ukaca wapirika ko inuze kugira ngo amaraso ntabananyava mu gihe ashikira ipamba ushaka kandi kazira utabanje gukuraho utabanje gukuraho ubu mwari kwa mwamuntu ukomeye amashyi
iyi nayo n'amaga batwiye ko ari matériel de sécurité ikintu ukora ko cyose wizodora kwiproteja kugira ntube deuxième victime. Bon, iyi nico kimwe kubera chaque situation nécessite kenshi le port de gants cyo gituma amaga ari aba menshi aba menshi iyi nibaza ko ari savo Savo, gusorave pour se laver les mains. n'amazi meza byishyuye